Oh yes. All right. Ladies and gentlemen, saya siap biasa habis ini video. Mata sini lagi jauh no. Berkam deh ha. Yo kam deh kendai lat ni ha mod peran kini kedai ha po nan polok. Piketai hentai baik sak. Oh di. Kamam dan lat per hidung ngan. Ketai di kayo. Ngiyo khubor pakadon kuwi kayo. All right, kini kedai hang ni ha po. Kam repair than na tu winter tales ngila ewan teng. Tama kamduna pat ki dukan ki win marang ni winter tales sedap lut. Dan dukan lah. Dan dukannya dibikin 4 beli nih gini kan ya. Tapi ngatrai di penentukan apa? Gini ngatrai hidang di bendan stall makin 4 beli makin dang wan keloi pelat mangi. Tekan ni kasedang nadu san baji, hadu kendai baji damit kemul piwan haliek san duk nai baji kemul pin sayo iki tum hitam hani. Te ketang tai gede ka main stage. Oh, tidur tiba. Tias betias. Ngokum sya forengs. Oi. Ha, Shalom Holmes. Lupai. Kani kedai ka Jaka ka ba pila baniwan bania di coffee di jingdi ini ke ba. Oh, thank you. Yes, kulifi kan. Ada. Son. Jaka bu long ni mon bu. Mon subun tu mon nen. Yes, thank you. Pila bani hotdog tu kum ni hang ni leiba. Ke best tam ni kalong ma pila ban shu one relax ka peja atau andre aram ha. No right hinte. Jing ba machine and all those things. Dan ni beri kong pida iwi ni ki ash kong iba tristom ha. Haman ni ki event ni kong idon bai. Tu batai lem kong pida ni ke DKI ke ni ke event hang ni. Kani kadai ka words. Ye, especially ni kan. Aha. Bad kelas dang na dok kendai tarik. Te kanyat hadu 31st March. Live night. It features iki local entrepreneurs. Kong kumna dai. Di let's stay dong tas ke. Te kani ka jing thmu jangi ya bapnoi kani market ne bangin provide bangin ailat iki local entrepreneurs kin bakin ya banon pun iki jing dan ki produce jang ki bad iki tiar ki beret basna ki ki jing ban prepare Kong akat siya mga sinat kat bamkhan tapi wanes wan tiet ini ki so kini dunia ni kong ni sewan dukan kong stimat sak sejet kat bomon nala dia ni ma dan ki section farmers market craft te nang tap de ki balong kenja food taki baba me te hami ka tamasa jingerwe te tai ka best baki lights ir ki ba tenat ban tela wide train you know kilaban nya one ai what are these? These are all handmade soaps. You have your lotion bar, lip balm, lip scrub, bath salt. This is a whip soap. A bath salt? Yes. Apa dia semua? Use in the bathtub since here most of the people don't have bathtubs, so we just put it in a big tub. You can just soak your feet. Okay. Relaxation, rejuvenation. Oh, interesting. First time saya bensum nak melu. bomb rudan ni kat bad bomb. Oh. Take poko. Take bad. Interesting. Tema. Phải thế.
Kasih balik kendu bai. Kedua. Biar gini. Kini bersyarat putharu ni. Kiba shot tu orang ni keluar rak. Kini ki balik kini. Kini bansa. Oh bansaf. Bansaf ayu putharu. Kat papa kan. Uni belong bersyarat belong menbu ayu. Baik, bawan rak ni mentasya ni kita belum ban shot sudah long. Di taman sustur ban surf bai. Oh. Itu belum ban shot nama kelak kamrem pi. Kadang kadang keluar rak sudah kita bakar. Long shot wan rak notang ban long surf kan. Surf berbentuk Gini lah bentuk kok kamu songkai kumtu. Mungkin hal. Lah benar kau. Kadi pada kendau gini mana? Pada ki kwa ban khit ki khra shet thuru na phiyo. Oh la ikendu jira la ikendu nai vai. Ah. Tapi biar me hana rostio namna. Ya, wan si tadi, hai saja kita baca yang buat kita berkuat belah ni. Penan bro lai benai namna. Terus Beli ya? lah tidak pakai senyap tu. Ikong ni di badan sabah ban sna kini kisnahi nadong sedong ya kini ki khoila ya ki jingdeng bagi we kini ki siang ki si ki jingbo kai bobon ma le khiwan la sai pasi kendu ikong son thiet beler selai la deng ha si jesok malik dan stay ma malik ni kai malik pi la khamne ma de ngatrai mentah sngi kenem da don than ngam padi ilut desi yo kimpat yawan leni yo kilai lejru le piwan nang ni pin yo lut kini ki ke brokhat ki jingbam betiang ki babang badru ki jingsna ki ba harukam tadi station dong ran you kum tu pida Sanjong bon deki food stalls. pin yo ki jingdi kini ru sak Kibaran business lah deru de kawan bo iki stalls ru pilaban bo. oh kamu duduk mentar kadang upin banong ban you bagi lagi kwa banwan ban shong dong Can have visit hapok ka website what's like eveningmarket.com. Tikila ban download ya ka form, fill ya ka form wan ra ha kani ka gate number 3. sin me kilayo kamu kilayo be bro lai banai Em pilaban jet bashtayo bashi banai. ki perlu singi ki badan ya kini ki business ki jong pi lepi kwa ban showcase ki business jong pi la refi empat dan dukan ni pila dan dukan ru lepi kwa yo wan sini fila ban kontak ya kini ki organizer sang ni kombaong ikong fida ne Pilaban visit ha ka website what's like eveningmarket.com. There's a download ya ka form ang tu kan kala dan lupa ki jing batay ang tu so follow ki instructions. Best place longka jaka best kini pi la de pidan kini ki products ki iba pi ko ban showcase. De men meet pila khang ki dukan pila ban wan chani nama bakas dang na du san baje jan meet du khandai baje. banade mangadan products mangaru lalong bandi lang ni ko padang like ni te kita we hang tai nanti biola dan brio taman re pilar piwan bandi te ko pila ban yo ki stall ko kini be pi we mo ki ba each wine fla bani man ni jaga jo kini di kevel wine nei Ya ka pamantangi dang bu apo apo ronsan na ta pade pila ban yo apo Sam County na po Shillong Wine Company. kidan bakeries kidan ki jingbam kidan ki kibun makan kini sini kalian kadi be ki jingbam mesti ki yau kitar mo kadi sepo bat kani de jaka biki ya music bat ki kinora yu ini ki baki wan confidence Ni kini na po MGMP Meghalaya Grassroots. De kiran ki artist ki ba perform arne laingot hakashi meet ken. Kamdai tang kabam, kamdai tang kityar. Long kadi ka whole vibe in the sense kung siya ki brio mentamo the vibe, ki lights, the lake, the food, the music yes the music, the ki brio ki badityar. So try to put this whole thing into one platform. The pilawai tray, one pilawai guy glass, but keep those pilawan wanang ni. yes Chile kum tu. ay idea best kong pidane porjungi musyam jidan ngini ki bro kai kali khang san baje bisbak mentang ni san hadu kanu bji Hadu kandai baje jan. hadu khandai biji menta kam padan kita ka play zone jongki khlung ndri kyong kin sedang play kani kayo kan nang he bat hadu banai match kan sodon te sawani lam family ki parok ki du jongbi bro hai nang ba siniayo enjoy mo san po tingga by ticket yes tang san po tingga ladangan nang seban ruai ngali ruai te sak pinang ruai Ano mga? Taman
Pinang ni nga, I saw if you writing. I'm shaking right. You mean the bathroom? Tamagilan ki artist ru kiba trim ki one ban performance is so nice. Tama kaling tamiyo song ling shu nomor ba kiling hani kimni badan headline. Tiladi kiba kiling badan headline pilayo ban song ling te sak no. Deng saya siapa yang pergi video mah, kalau cuma pergi pengen bersenang dulu kot. Te saya wan sini, ikong pidaru ngatrai ila ban don bej maman kesengi. Te lada pergi kendu ikong pida saya keren. Mai ikong pida ide guest jangan ni video hang ni kapor. Bai bala ban yes. No heads up at all. Tama iba pila ban ya kendu ban penyalam ni fish. Dapat lagi bobon. Hey bro. Ya nyok, am langsung aku boleh ngeladap degi bro kai. Oh yes. Ay baba ni British Tom ha. Yes ha, di banyawan mani support di lokal. Kuma pi support ni hang ni cara badum mami isu tang kendur kadaru ni pi ngap pi kesur. To, kuma sibon kong pida ya bepila ilami ndo sedang ndo bukut jong ni video. Sisien ngakwa ban kurpa di perlok jongi le pi wan shani. Te saya wan ilami ki perlok ki jong pi ki bahia sam jong pi kadon kayo ka bahe ha. Bakaban nang he ni Syahman kaban sanang best issue. Yes. Kuma sibon ki followers jong iba kot. Semua bahasa Iwan cakap ka venue, but support local. Yes. Kulay bon. Kasi siya mang malpigay pa ka video. Kulay bon. Good night. Dah.